Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kasamo Cup Football Tournament arajar pausan balapnya daga Gentleman Welfare Club Dangar East Khasihers Klapoi Shadow kabakun Pynkut mentakas ngi ka arpu artrek unai lur arajar arpusan Kikin hun ki balapoi ha ka final ki longas Imli FC bat ka Yaupau FC ha ka bagas Imli FC klapin limno ya ka Yaupau FC da Arla North Ukong sana kan ngi udah ba HM Shangplang advisor jong ka sarkar jilla berusum buat kongsan pat udah URS Lingdo in charge Dangar Police Outpost. Kas Imli FC klayo ban pinki jar ha ka kelami jong ka jing kon da stop one shong ba ka gol ka babut pat la tap du balen maulong. Dalam ki kongsan ki bayadan ha ka ngi kin thop Yaki riurang ba kumudavren WF yau pnyao pastor balang Presbyterian Dangar jong district war sepni ba Armstrong thongni secretary shnong Dangar temen basan B Khan head cashier Yuko Bank Reverend MR thongni mentor gentleman welfare club and principal district war sepni Christian Higher Secondary School Dangar East Khasihers markiwaipan lapenya ka jingalang ka belingkot Shuaban sedang ke jingal kai di iba tiki Raswai President ke Gentleman Welfare Club Dangar bala penya ke jingalang lingkot hadim lakut ke jingal kai ban samhi khusnam di iba Marconi Snaitang Secretary Gentleman Welfare Club Dangar